everyone, nagtimanan tigayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, kento original nga akin drama, iti biyag ti tao. Amang kabkablaw kada kayo, itinaragsak nga oras, kanal daw, iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanikab sa siling, saan napod no nagantintay ipatangatangay drama ita. Ngam sakbay na makablaaw mampay ni Roselia, Jasmine Rivera, ni Oliver Gutierrez dita San Quintin, Pangasinan, kay ni Cathy Dubai, dita Dubai. Kastiman ti ko na ni Kabsat Siling. Dear manang biyanang, nabayaga ka nagtrabaho ija abroad, kaya't gaputa bumakita kon, ingkadang ko tagawid, takayat kon taginana. Awan anak mi ti asawak, iso adagiti kakaanakak ti tultulunga, kan pangpangtadak iti biro ko. Aging ga nagawidak, iso dalat timpang pangrunak, asinup suportaran. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello, Cardo. Agawid akon iti mabiay. Di akon agsubli dito'y abroad. Ay, nasaya at aslay. Kaano nga ro, ti flight mo, no, mabagak tayo, mangsukon kang ka di airport. Ay, adan natulag ko amang sukon kanyak, lakay. Saan mo na problema, unday ta? Ha? Kastaya. Sino nga eh? Taylugan, ti kaanakak. Tiyay barbaraw nga van na. Ay, kahit nasaya at nga ro da. Supay ti pagarkilam. Ta gasolina ka siguro ti bayadam ken kuana, ta kaanakam mo eh. Depende, ano niya ti ibaga, di kaanakak, Cardo. Sige, tanay, madama ti panagimpake. Kita dagito yung impake kaya hawid ko, ane. Nagadunay, Kahit maawit mo nga raw, dagita. Ay, naisila ang lakay. Sige. Babayan, lakay, one. Bye, siling bakay. Uncle Cardo! Uncle! Ay, apay, paparan niya, umarsaw. Di kay paymat gam nakasukat, Uncle. Hintay na. Di kay sumuro tamang sukon ka ni Auntie Seleng, di airport. Itan aya. Kunak ano inton parbangon pailaeng. Itan, Uncle. Ta traffic no bigatay. Sa diyo imbaga adagos kanyak. Jak pa'y nakadigaws. Jak pa'y naipastor na kita'y panawak adingwen kaw. Ay sus, sa payagdardaras kami, Uncle. Agbati kayo na. Da kami latan, timang sukon ka ni Auntie. Mapanti orasan. Orayan dakbiitin 30 minutos la siguro. Ay, awanan na. Naladawan, Uncle. Agbati kayo, da kami latan, timang sukon ka ni Auntie. Aniya. Ay na, kakaanak ka na ya. Kumusta kayo? Naya, kahiliw kayo. Oray da kami, Auntie. Mailiw kami matan ka na kayo. Hey. Ante, tay pasalubong ko ngay, ayanan ngay. Ayun! Ay, nagmuna ya, Betty. Adda dito'y bag ko. Duwa nga rilo dya ko na ka, ante. Sagay sa kami kanila kay ko niya. Uwan, adda nga road. Ay, siya nga, Auntie. Adamat rilaw. Ayun na. Sasagay sa kayo amin, akakaanak. Ay, agyaman na ka, Auntie. Nala, hintay pa yung mangan, tanay, mabisinak una yan. Di kampay nangan. Anya? Ay, sige nga, Rod. Hintay yun. Di yun sa kadwa ni Uncle yun. Agpatay-patay to, ba't nga grob-rob at asawa yun, Auntie? Imbati min nakabaybayag. Anya? Ala, sana ba alin? Hintay yung nga, Rod, manganan, kakanakan. Ay, Auntie, arkilam tilugan ko tapno adamat pang maintenance tilugan. Ay, kauna. Ay, mas ti sabaw. Mano aya, ti arkilana, kaanakan? Uray, 15,000, mapalira, Auntie. Anya? Nagminamute? Kamanumo lang nga oras ti biyahe, manipod ujay lugar tayo. Ay na, ngimi na ti gasolina, Auntie. Kan narigat yag maneho. Uray, di kan mangta di ti pang gasolina. Basta bayadam ti arkilana 15,000. Malangarod. Uwinin, Marsaw.
Aywan gam, ante. Umadanin ka kasangay jay apo kong kanyak. Inton umay nga lawasan. Ay, kastaya? Ay na, nagbit at talaga titawan. Kaano la jay pa nag-birthday na ay di na panatawan. Nagkasangay man kaya man. Win nga ron, ante. Anyat regalo nga jay apo kom. Anyat kayat na aya. Ay, no siyak lang nga may sakat may ati kwarta nga itad mo, ante. Tapag gatang ko iti diaper kan gatas na. Ha? Ay ka... Wala, mabalin lata ka anakan. Wala. Dumsag kayo pa yan, te. Dumagas kayo nga umuna dito balay. Sakay to itulod iti balay nyo. Nagluto ni Bakit iti karnet kaldeng. Ramanan nyo ati luto na. Ha? Ay na, kayat ko na itakan. Mabit lang, tatulungan kayo ang mga ibabaka na iti bagahiyaw, antay. Ay na, nagsayatan, tadakan siling bakay. Imbati dakmoy, nagiti kakanakam. So ajak nakasurot ng subukon ken ka. Agpatay-patay ka kanumo nga may nga grubrubwat kardo. Ay apo, ang malala, okay lang. Uray tadamot nagiti kakaanak kakanang sukon kanya. Nay, ayan nagiti bagahim nga bakay. Ay, awanen, intid kon ka nagiti kakaanak kak. Puro pasalubong ko kadakwada nga minti kargati bagahik. Andya. Ken intid kumeten ultimo ti nagkargaan da ta kukwadan. Andya. Apay, ti ka kadimadanagan. Tadala tamo pasalubong ko ken kalakay. Kalugong ken pangbanglaw. Tagpilpilyan dan samot da ito yan bakit? Ay kaagan anus ka Mayat lata da ita. Ta imported. Ti ka kidi agyaman. Tadala tamo para kanya. Nadamag ko nagawit kan silang isungay maya. Ay, nay, da kayo magayam, antigurya. Ay, sumrek kayo, Mabalin nga isarap to idwa sa rukod ka. Tamang ano pidutan na dito. Sapay nagngina to sa rukod ka. Ibati yung latta dito waren. Sana mapukaw dayta. Di dapagan ano dayta, ante. Sigurado ka. Ay, numapukaw dayta sukatam. Ay na, makabanog matimag na. Malalala, tugaw kayo nante. Tapno makainan na kayo. Nagapgapuan nyo Ay ka, TJ Balaya. Umay kumaalaan tayo pasarabok Ay, sus. Sapay na ibusan, dagitin sangput ko apasarabo, antay. Ay, pinagbibingayan ng dagiti apo ko yaw. Sana balin, basta da kwarta. Paggatang ko ita sukar, kape, kan gatas ko. Sige. Mabit lang nga rin. Tinak mga lai, jay wallet ko, antay. Ay, sileng. Diyak kaya't tili magasot awan no sa nga ribulaan. Jay nasursurok, di kayat ko. Umdasan ti 1.5, antay. Di ka pala na yan na 2,000 mag. Sige nga rin, antay. Mabit lang. Ay, di ka maumamang tutulong kanyak wan. Tano matayak to. Si kanto timang tawid ija house and lot ko. Adrapay baul nga idultulin ko ijay. Pasig nga alahas ti kargana. Balito nga alahas. Agpaiso ante. Baka damdama. Hanggayam nga siyak ti pangipatawidan nyo kadagijay. Sika nga raw. Ta sika lang ti ka anak ka nasingpet kanyak. Amin nagiti kakasinsin mo. Nagiimot na. Iswasi ka. Ti paborito kakana ka. Naimbag nga orasyon ka. Ada ni auntie sila Ay, ada, Gemma. Apay ka, day. Nadala ko maibagak angkal. Importante. Mala, sumrek ka. Danune mo ni ante medjay kusina. Madamate panagluto na. Agyaman na kangkal. Like,
Apay da ta kwarta silang. Itid ko kun ni Gemma ka anak ka. Ta paggatang na itigatas ti anak na. Kinawan ka no pagasda lakay. Awan samot na ba ti akwartamon bakay? Uray maibus ti kwartak Basta para kadagiti patpatgag akakaanakak. Ay kat mangibati ka matiti para kadataa. Awan samot gastusan tan. Ipadawat mo samot amin akwartamaon. Uray kumano ipautang mo. Saan mo ito ipadawat mo may? Hey, apay aya akasta ka, Kardo. Nag-imot ka. Made, ti agim imot. Awan karga jeretan. Danumlat karganan. Ay, ko'y dupunta pa ilaang No, awan karga na ta sayang ti kuryente. Di ka pa'y gumatang iti para kadatamag. Nagitilatam kakaanakam di pampanunutam. Ay, sus. Masapol ngagbalin ka Iskardo. Amumait nga awan anak ta. Sinun to kumangay ti mga iwan kanyata? No, kumapsutan. No, saan adagiti kakaanakan ta? Nasaya atak mo kadagiti kakaanakak. Ang saan kumakasta Nalabas mo ti araramidam. Ay, basta kasto'y tiwagas ko lakay. Tapno saan dakto abay-bayan dagiti kakaanakak. No nasimput ka kadakwada. Saan da kanto abay-bayan no kumapsut kan? At least, uray awan anak ta. At dadapay apagkamangan ta. Masiguradong nga raw nga aywanan da kantawan no saan. Ay, siyempre mabalinayamot asaan. Kay kayat dagiti kakaanakak, Kardo. Kasla siya, tipudno nga inada. Ante, kayat yu ti agbets? Ay, wala kaanakan. Kaano aya? Uretan ano kayat yaw? Baka lang langoy kami ngamin karag iti apu ko yaw iti swimming pool kan beach, ante. Sa beach resort, ti papanantayaw. Ay, sige, mabantayo. Ang magayam ni Uncle yaw ta napan nagkarpintero. Uray saan nga umay ni angkulun? Datay latan karag iti kakabsat ko kan iti pamilyada. Sige nga ron, tay sa ganak ti balonek abado. Agkasulina tayo pa yan, tay. Ikanda kiti 2,000 pag gasolina. Ha? Ala nang tay, tanay, agur-uray ti gasolin pa, huy. Mabitlaan. Adoy. O anyay, nag-enjoy kayo matlang, ubing. Okay nga, Rod. Agawid tayon. Inton maminsan manan. Da kayo ngay, ante. Nag-enjoy kayo matlang. Betty. Ay, nabanog apay kidi naglanglangoy. Manang biting! Daytoyan ti mabayadan! Ay, itad mo ka ni ante Siliang. Ay, kataan yung data mabayadan, ante. Ha? Nay, nasurok mag asing kumilda itoy. Ay, sino di mang bayad siya? Katuan ante. Da kayo kay dimot. Sino pa ako mga ay da kayo matlang tada kwarta na. Anya? Saan yung bagbagamat ngamin? Kasanon, no, sana ka nagitugot iti kwartak o di awanan di pagbayad tayo. Ala, sana bali, ante. Ta, nag-enjoy ka mo. Kano kumapsot kan tao, di na kabaybayan. Wen ante. Puno ti imbaga ni Manong Marso. Ado kami to nga mang taripato kanyam no nakapsot kanton. Ay, naimbag nga rod. Taadda kayo lata akakaanak ka, kisuan naragsakak. Nauray awan anak mi kani Uncle Yo, naragsakak lata. Taadda kayo amang ipatpatag kanyak. Wen ante, sanda kayo nga baybayan. Promise. Papanam silang. Mapana ki Jebang ko. Imawag ni Gemma akaanak ka. Kasapulan na kanuti kwarta. Intaray da ije hospital ti anak natag fever kano. Pati ti ornong mo di bangko may ibusan. Nagbando kami di abroad day jay. Ngam di mo nasamit maramanan ti bunga ti nagbando kam. Di ka man nagpali na kontrabida, Kardo. Baybay anak laeng ka day. Kasapulan dagarod mo titulong.
Ado kayo mat akakabagyan da. Kasla si kamot lati amuda nga asit kan bakay. Ada bak nang akakabsat kan kakasinsin mau. Umasidog damot kung makadakwada Sana puro si ka. Siyak nga raw, ti kay kayat da. Ti paborito da nga anti da. Baybay anak ka dila. Kasla anak kong dagi jay. Iso baybay anak, iti kayat ko nga ramidan. Ta isagsaga na aklaeng, ti panagbakit ko, Tapno adan to mga sikaso kanyak, no bumakita. Anawan yun ni Uncle no kung kontrahan da kayo, ante. Kontrabida nga ron da jala kay. Masurudak. Tun kwan pinadawa kon. Manupay ay ati kwartayo ijibangkaw. Ado pa'y mat nasuro ka 200,000 ti kargana. Ni, ado pa yung harod ante. Alam, agyan kayo di balay, tada kami timang taripato kada kayo, no, bumakit kayo una yun. Ado kami, yung mga sikaso kada kayo. Ang ita, agyan kayo pala dito balay. Mala nga ro ta ibaga ka ni Uncle Yaw nga agbakasyon naklaeng dito'y balayo. Agbakasyon nga ibagbagamat sileng. Karuba tayo lang da Marso akaanakam ng bakasyon ti ibagbagam. Kaisumay, apay masapul ay nga adayo a lugar ti pagbakasyonan. Sana mabalid nga agbakasyon iti kabaranggayan kasta. Anya taramidem ijay aya. Imbes asak ti asikasuam tasak tagtrab-trabaho. Ta oreg luto ken aglabalaan. Ay, awan ti magimulaken ka, Cardo. Tabaka umununa ka pa'y amatay ngam siya. Iswa sorry. Anga magnaedak pa'y laeng ijay balay ti kanakak amang ipat patig unay kanya. Adyan ni Isileng, Marsaw. Apay, anyat gagarayo kaniyante, apaong. Agdawat ako may ti kwartana. Ay, awan niyante, primar. Ay, kwa, ada na kay baga kanyak nga ada dito'y balayaw. Dumawat akla ko may ti paggatang ko iti agas ko. Awaran kwarta niyante, inibus yun. Namin siya mala di mawat akong kwana. Pumanaw kayo na pong. Awan maalayo kaniyante. Kwartayo man ante. Gumata nga kiti pyesa di lugan. Ay, ne. Kano inikan ka man dan idikalman, Marsaw. Naibusan Nagnginamot kami ti pyesa ti lugan. Kan ado ti repair na. Ay, sa payawanin kwarta ko, tadimawa mo da bete kan je maidikalman. Apay nga intedyo amin na kwartayo. Dito'y balay ti ayan nyo. Ngam tila pangtadan nyo ti kwartayo. Ay, pasensya kan kanakan. Emergency ka no nga mente pangaramatan da iti kwarta. Pat yan yung matdagi jay. Rason da lang da jay. Ala, mapan kay nga roda ni balay da. Tay suda mat gayam ti pangtadan nyo ti kwartayo. Ijay kayo nagdawid. Anya? Ayaban kayo kumay jay balay, ante. Ngam nagipit may. Basit ngamin jay balay may. Ure siya kante. Basit di balay me. Agsubli kayo lang ang ni Uncle. Sige nga ro din. Una, sige nga ro. Tagawid ako kakaanakan. Kay, naibus amin na kwartamaw na di bangkaw sileng. Uwan nga ro lakay. Naikimus aminin tadinawat amin dagiti kakaanakan. Ket ita, ta naibusan ti kwartam, di na kan pagan-anaw dagita ipatpatag mo unay, akakaanakam. Karto ay. Sada kalaam-am mo no da kwartam. Ngam no awanan kan, di na kan pagan-anaw. Ayan na nga, tayo ko na mataripat punda ka. Adi na ka baybayan. Abugan na ka matay. Uwan nga ro awan. Andiyan. Diyak laing pagarupakas dya iti arabidan da kanyak. Dadapay ka sa pulan da kanyak. Kunamla na sino da nakaamamo kanyak. Agamita ta na ibusan ti kwarta. Tinakmut pagananon.
Saan ngamin nga amin anasayaat ken ka ket pudno. Ado ti plastay ko no agin ko kuna itan bakit. So di ka basta mamati latan. Uwan nga rod kunak no isuda ti mangisakit kanyak. Agam saan mo't gayam. Si kalat tagayam nga asawag ti pudno amang ipatpatag kanyak lakay. Uwan uray pinanawan na kiti sumagmamanungal daw saan ka ginura. Adamat basit pasugnod ko hanggang basit laeng. Ta patpatgen kalat nga asawak. Agyabadag lakay. Uray piki abang banglaw kan naging pisakalugong ti pasalubong mo kanyak manipod abroad. Rainted mo kat nga rod amin ka nagiti kakaanakam kan kakabsat mo nagiti insang pet mapasarabaw ayos lang kanyak dagita. Maaw-awatan kalata ta asawa kakit nga rod. Ay ayaten ka nga asawak siling. Agyaban ako na Ricardo. Ayayatan ka ba't unay? Nagsubliak nga ro iti asawak kat nagsorry kan kuana. Aklo na ka nagtalo ka kiti husto kadagiti kakaanak ka. Taamin nga da kanyak, inted ko kadakwada. Ayat ko lang at dantumat mang taripato kanyak, inton ko mapsuta. Nga man yan, tadyak palakin mapkapsut, ngam didak meten pagan ano idi naibusen ti kwartak. Kat ita kaasi ti apo, napiksa kami pa'y mat iti asawak, kaya't naragsak kami latang agdandan na nga uray awan anak mi. Alakastan, to'y gayam mo, siling. Alaga gayam, di taan tinagpatinggaan day ta apakasaritaan, ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, God bless iti tunggal maysa. Naimbag ka naragsak nga oras tayo amin nga awan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Orlando saan naapod no anagan. Tintay patangatang drama itangam sakbay na. Hello mampay ka ni Mary Rose Ramos, Tita Oman from Ilocos Norte. Ana Marie Cuario ka ni Vic Vergo. Kastiman di ko na ni Kabsat Orlando. Dear manang biyanang, nabayaga kun abalo. Ngam adda tay gundaway boringak isa nagaramak iti adayo nga ubing ngam siya. Kalugaran mi matlang ti balasa nga inal aladak inay aywanak ken rinig rigalwa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ni tatang, sa dino ti papanan nyo? Apayan nakapilis kayo ti kasta unay. Ay mapalak man ang pasyar nita tersina ni usang anak ka. Ha? Agpasyar? Nakasapsapa mapan kayo ijay. Anya nga tiaramidin nyo ijay. Ay na, di mo saludsuday. Malata mapanakaon. Naimbag nga agsapam, usang. Da kayo ma, Tata Orlando. Sa dino ti papanan nyo ang nakasapsapa. Kung nakapimpintas pa iti kausyo Ay, umayak la agtugtugaw dito yung tersinam. Nagmayak ngamin ti view dito. Kasta aya? Kadawon tata. Awan mo't kititidakas na Nay, manong Orlando. Anya dir aramidong dito'y tersena ni Husang. Nagsapa ka nga dito. Awan, nita. Agtugtugawak laang ta. Nagpintas unay ti view dito. Ha? Viyaw ko na. Kinakasango ka ni Usang, manong Orlando. Basta nagmayat ti view dito, nita. Makapabang-ar tirik na. Tatang, apeng awan pa lang nilulok at sumipngatan. Unyarad anak ka. May saal daw na ni Jeter sina ni Manang Usang. Sapay mabisina kun tatang. Alagad umuna kayo namangan kanina ng mga anak ka. Kaurayag pa nilulom. Agidan kami to namangan. Sumipngatan, Tata Orlando. Agsaraak mo't dito'y tersenak. Awan ka di pa iti plano nga agawid. Ay, Kate,
orayin kan ang agsara sa ato mo't agawin, usang. Kasta aya tata. Ay na, arig mo mutan, di kasla security guard dito tersena, kamay sangal daw ka magtugtugaw dito sangon. Basta para kin ka, usang ko, bantayan ka. Ha? Anya di ko nam tata? Awan, ay, agawin ak mutan ko nak. Ala nga Rod, ingat tata Orlando. Apeng ita kailang agawin tatang. Ay kahit inuray ko pa yung ba't na nagrikap ni usang iti tersena na sa akto nagawin. Apay aya, nagigyan kayo ijay iti may sangal daw. Anyat inararami jo ijay ngay. Ay nagsayahat nga ron tibyaw ijay tersena ni usang. Iso akay kayat ko ijay. Anya? Ala, agpulis kay nga ron tamangan tayon. Ay, bigat mo't gaya man. Nay, nakaraing kay mo't gaya man tatang. Ala, umay kay agkapin. Tada na po do tapandisal. Ay, katuwan ang araw sila balasang kaw. Agkapiak sa turumwar. Ni apay, papanan nyo man ang tatang. Mapanak manin ni tersina ni usang Ay, anyat katangan nyo aya tatang. Awan katagag. Mapanak lang agistambay ijay. Tanagmayat tibyaw. Anya? Bakit? Napanan ka din ni tatang. Nagsapa manan ngawan iti balay. Ay na, nagsapa ang nagriing itay. Kat idinal pa sa nagkape, rimwaran, tamapan ka no, gistambay iji tirsena ni Usang. Anya? Kanayo na mapanijay Di na pa yan masagong nga ipastor ti dingon na. Siya ako nakanayon ti mangipaspastor. Alakat ano sa mon alakay. Anya ngay nga rod, tatang mumut. Manipod iti pimusay na dinanang. Kastamot ang tiraramida ni tatang. Kunamot lano barong. Naimbang nagsapa, musang. Nay, kastama tata Orlando. Nasapa kayo mo't manan may dito'y tersenak. Ay wala, tapno kadkaduan ka. Anya? Ala, tata Orlando. Saan ko akasapulan ti kadwa dito'y tersenak? Takayak mo't tagmay sa. Bay anak kalilaing. Kayat ko lang, ba't na makitkita ka akanayaw? Da kayo lata ang arod tata Orlando. No kasta ti kayat yung aramidan. Antinita, inukod ko to'y kalding yaw. Nakabulos ngamin. Ay, anya mo daytoy akaldingan. Kanayon na makabulaws. Italiyo anay bagamin Ang mga no mapukaw, sapay nagdakkel. Ay, ungarod Sapay kunak nga idunar ko daytoy no agkasarmanan ni tatang yaw. Agkasar. Awan mat nobya na, ante. Lakayan ni tatang. Saan na mga asawa na jay? Oh, nga ta. Ada nga madmadlaw ko ni tatang yaw kay kaanakan. Madmadlaw yung Madmadlaw ko akanayon ijetirsena ni Usang. Tunggal lumabasak. Ada ijaya naka-istambay. Kan nakapumada pa'y. Naka-rubber shoes sa kanayon. Kan nakataktak iti nakangat-ngataw. Kinunayo pa yan, te. Agyan ni Jayon, manipod iti agsapa, aging kat sumipngag. Pasaray, marabyan pa yan, na duma. Di na pa may pastoran tay dingon na. Siya kung ti kanayo namang ipaspastor. Ay, mga mano, bambantayan na ni Usang kaanakan. Nga ta, ante? Apay, kaya't nga tamot ni Usang ni tatang, kat lakayan. Ay, di tayo laan mo Uray lakay, nunalibtak, ay, makabingwit tulad ta, ti kaubingan na nga sawaan na. Ay, sa bagay mat ka di, ante. Pudno, takunayaw. Ay, sila balasang kaw. Adaman damagag. Anya day jay tatang. Anya ti pakaay-aywan yaw iti may sa alalakay. Apay tatang. Apay akas na tinamdamagan nyo. Kaya't kula amaamuan, anak ko.
Tatang, saan nga agpapada, tirik na ti babae. Ngam, no siya, tinakay-aywak idi kan ni Bruno, kat no daytay regalwan nak iti sabong kan prutputas. Kan siyempre, kan runaan ti ugali, tatang. Nasingput ngamin ti anak yu idi kanyak, iso naawis tirik na. Kasta aya. Ay, alangan raw, tarumarak bit balasang kaw. Ada mapan ko alaay. Lolo, nangalaan nyo kadagitan nagpipinta sa asabong. Oh, shh, di ka na tagari apaw. Kainanak dagita ija arubayan ni Lula Manita. Anya? Pangusaran nyo nga minaya kadagita. Ay, ada pangisagutak apaw. Ha? Asus, ni Bruno ba't di masabat kaw? Ay, saan naroon ba nga makita natin sabong nga igam kaw? Paano nyo, tatang? Ay, di talaay, anak kaw. Ano ti ilum-lumang niyo di talikudan niyo? Ah, ay, awan. Nagatilang ti bukod ka uy sa kudkudak. Ay, mapankanta agkudkudak man pa. Ay, nagkatulad aya. Ha? Ay, Saus! Apay ngay akas to tinapasama ka dagiti sabong kaw! Naparot matan ti daduma! Ay, Saus! Asunuway din ang parot ka dagiti sabong kaw! Lola Nita! Ay, Naibusamot kan dagita sabong niyo. wan nga raw! Adda ng parot! Ay, anyamatan! Sapay nagadaw, tinala na! No, sino mo't atin ang parot? Kat no ni Lolo Orlando tinang parot kadagita, Lola. Anya! Manong Orlando! Ay, apay akas tati ilangam nga imasidag kanyak nita. Apay ngay apinarot mo dagiti mula kasabsabong! Ay na, pasensya ka na ading nita, ta saan ko anay pakada. Awan kamot nga minili balay mo iday. Sana rumbang tinaramid mo, Manong! Ipakadang kumapay mo't angay mo na! Sapay pinarot mo mo't! Ay, pasensya kan ading kaw. Sana na maulay. Pasensya ka mo't tan. Ngam no maipapan iti sabsabong ko. Ay, sumabali ti riknak, Manong! Ante, siya akong tagkidaw iti pamakawan. Gapu iti naramid ni tatang iti kalabas. Bagpagaaman ni Tatang yu, Bruno. Sana rumbang tinaramid na. Di nan samot ang muter aramidan nan gapu iti dadya nga usang. Di lagbain, kundi sagot iti sabsabong, ngam tinakaw na matlagayam. Ay, sayang, jay inay aywana kasabsabong ko. Yala anak tuman iti bunga jay mula tayo asama anak kaw. Ayaw na. Imbag tayong palagip yaw. Dandanin samat maluuman na kita'y bunga ti sabata yaw. Ay, mga lakan tuman nga raw, ta isagot ko kan ni Usang. Anya? Apay, talaga ka di akursunada yun ni Usang, tatang? Wain, anak kaw. Maragrag sa kanak no makitkitak ni Usang. Ay natatang, lakay kayon makarik na kay panetikas ta. May anak kanilaang Bruno. Taiso lang matiliw-liwak. Pakaragsaka tiar aramidag. Sa baybay andak kumalaang anak ko. Anak manan, Usang. Adto'y saba, sagot ko kin ka. Ay na, agyaman na, Tata Orlando. Nagadun ti isagsagot mo kanyak. Awanan yaman na, Usang. Basta sika. Ala, nakababain paikit din kada kayo, Tata. Babalin ka day, adi na kon awagan iti tata. Ta masair matirik nak ano, awagan nak pala iti kasta. Ha? Anya nga rudi kayak yu ayawag ko kada kayo. Lolo? Ay, si Kamat, saan mo't Orlando ko malatan. Uno, Orlan. Uno, Or, no isaw. Anya? Kat sige ang arod, di oray, pang or no kayat yo. Usang, balasang ko. Kanayon jay kabsat ko dito'y tersenam. Kat pasaray sagutan na ka iti kumkumpurme. Saan? Ha? Auwan na na.
Nagaduat ipadpadawat na kanyak. Kay kayat kumutun ta isupay nga abastok. Anya? Ang kurso na adam kadimot ti kabsat ko, Osang. Agayatak, lakay pay langmat. Ha? Jakmat kayat ni Tata Orlando. Ken awan ti planok ang mga yat ken kuana. Maragragsakan naklaan ken ni Tata Orlando. Ta ado tititid na. Ini kanak pay ay ti may sa akaban abaga si di kalman. Anya? Asino manan ti pangtidam ditas sa nga bulig adipig abinaklay mo, Manong Orlando. Ay, kitlipat-patgag nga usang, Anita. Apay aya. Ay na, Manong Orlando aya. Ibagbagakon kan ka. Saan ka amang namnama iti ayat ni Osang? Ta saan nakapulos ka no akayat? Iso nga isardeng Monter Aramidam. Di nakupain, tamarikrik nak. Kaya't nak ni Usang, ta nagsam iti isim na tunggal mapanak itayan na. Denggem ka di ati bagbagak, Manong Orlando. Iso mismo tinangibagak kanyak at di nakapagan ano. Ay, di mo padaksan ni Usang kanyak nita. Na, Nalabis kan. Nalaing kang agpadakas. ah, Sana nasaya ti kasta. Apay umapal ka, ta addan tumanen asawa kaon. Idin tutasi ka ket baak kalata. Umapal ka nita, ha? ha? Usang, adamanen isagot ko asa nga bulig adipig, ken 2 kilo amaes. Nasamit da kita, oy. Kas kasamit ti panagayat ka, Makapalag ka mo, Tata Orlando. Ang agyaman manin iti mais ken dipig nin padawat mo kanyak Amok amaawata mon ti kayak asawen ti aramidag. No apay akanayon kaarigalwan. Ha? Jakmut maawatan, Tata. Apay, di mo magets nga agayataken ka. Anya? No kasta? Agayat ka kanyak, Tata Orlando? Wen, usang, nabayagan nga ay ayaten ka. Ngam italaan ay kanak iti tured amang ipudno iti dayta. Ket sapay kumataklunan nak. Alla, Tata, pasensya kan ang awan tiriknak ken ka. Awan ti panagayat ko ken ka. Kasla tatang laeng ti pangibilbilangak ken ka. Apay ngay usang, ket adon tinsagsagot ko ken ka. Imbes nga ilakok dagiti bunga ti mulak, insagot ko langan ken ka. Kimotong payan dinwang ka, ken oray dagiti kalding ka. Ta maliwliwayak ida nga ipastor. Ta dito'y latan istor mo ti ayan ka. Ita, kastalaan ti ibagam. Apay ngay. Pasensya kan, Tata Orlando. Ngem saan ka apatulan. Ken ora iti dayta kinalakay mon. Awan ti mangayat ken kan. Ay, nagsakit matayin ti panagsasaom usang. Pangaasim ka di aklonen nakuman. Sorry talaga, Tata Orlando. Ken maysa, addan boyfriend ko. Ngem adda ija abroad. Kat agawi din iti mabiit dito Pilipinas. Anya apay ngay ati mo imbagbaga nga adagaya manubiyaw. Di mo mangamin dinamag, Tata. Nabayagan da ija boyfriend ko. LDR kami ngamin. Isu asaan nyo ang makitkita. Anya, apay nga raw nga inawat mo amin nga itid ko kin ka no awan gayang panagayat mo kanyak. Ha? Dapat di mo inawat dagi ja regalok na awan riknam kanyak. Tapno sana ka nang namnama iti awan. Agasam nga tamano abulig ti sabangay na awat mau. Sanga ka pa nabagas. Kan mano akilo amaes. Dapay utaong kamates, lubias, kan dangla apagdigos mo no maditirik nam.
Siya pa ti para bagkat ka nagiti lakom. Tunggal lagi sa tambayak nito isturmaw. Nika, si kamot tinagdisnudo ang mga ramid kadagi jay tata. Saan kamot ngayong babaon? Oray pa ay. Basta nagsakit yan aramidem usang. Ano kaya't yu tata kastoy laangan? Ninanang ko laangan ti Armanyo. Tagbirbirok da jay iti boyfriend na. Ay, saanan? Awanan, panagtalag ko ka na kayaw, babae. Tatang, di yung mabaling na ipilit kibagiyo ka ni Osang. No, talaga di na kayo kaya. Nagsakit ti pusaw, Bruno, anak kaw. Kan may siya, nabayag gaya man nga Danubyo na eja abroad. Di na imbaga adagaws. Tapno sana na ilawan na gadyan regregalok ken kwa na. Nala, bayan yung nagajay. Inregalo yung arudan. Di yung isidir nagitin interview. Ta saan namot adinawat nagijay kada kayaw. Wala. Ngam kastawulay nga isem na tunggal regalwak. Plastic kid di Traidor a babae. Ala, gusto. Awatan yung tigasat yung kani Osang, tatang. Kumusta ni tatang yo, Bruno? Saan na rin primor nga ron, tay? Aggurigor mo tayo. Ingurigor na ti panakapaay na. Na? Ay, una yun ti amayaw. Inkay man kid di andi nga yan, tay. Amang ano stress nan ti dagduma, isungag sakitan. Sige, tamapanak man nga rod iti ayan na. Kumusta tirik na, Manong? Mayatay. Nekatan ti sakit ti ulaw. Ti sakit, ti baro kong mungay na ikatay. Ay, kasi na agad makaangasak mutan iti nalukay. Inaklon ko ngaminan ti gasat ko kani Usang. Rumbeng laeng nga aklunem tas ikamo la ti marigatan, Manong. No, saksakitim lata ti panakapaay mo. Wani nga raw. Isa pinilit kaon ngay naklon ti amin. Nalaala, sana bale. Tabaya ti panaglabas ti alal daw. Makailiw-liwag kanton. Agsublinton iti sigod ti amin. Sumapol kanto manan iti sabali nga armama. Daytay kataebam ngamin nati sa pulam. Sana dagitay adayo nga ubeng ngem sika. Ay sanad, manjakon ading kaw. Mabuti nga kaw na masakitan. Iso asanan. Aglaklakayak lang na balaw. Apo, Manong! Imadaw dagiti kaldig mo. Ay, wala ta. Nagagit-damot nga may nga aganak. Apaw, naglako kan saman edi kalmanan. Ay, kituwan Tajak mo kabailan nga pastor no aduda. Iso nga ilakok Kanure nagitinuang kan bakak. Aglako akmanan no bigat. Aya! Ay na, imadunti kwarta mamanaw. Nakagatang ka pa yun itilugan mo. Ay, sikenhan laalugan na jay. Oh, na nga. At least, ada. Wan matkit di Katas ng dingwan na gijay. Uwin nga raw, agasuman. Manipod na pa ay kakundayat. Bigla mo nga imaduti tarakan mo na. Wala. Time pa may sakaw ti atensyon ko iti dingwan ka. Iso nga imaduda adagaos. Mayat gayam ti mapaay Umadaw ti dingwain. Awanan plano nga agaram iti sa balay, Manaw. Bye-bye, amon na ita aram-aram. Awanay, lakaya ka. Ragrag sakiklatan tagtarakan iti dingwain. Ta pagkwartaan pa na ita. Ya, sanaya. Impamaysak nga rod atensyon ko kadagiti dingwan ko ket isudan tayan tiragsak ko. Halakastan, tigayem mo, Orlando. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni Cab sa Orlando, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos ti agnina, ititunggal may sa...
Kapadasa ni Kabsat Dalia sa napudno na gantintay patangatangi drama itangam sakbay na. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kayan makablaawa man pa ni Wilfredo Dinong di Tahaway, Rizalino Moster, ni Flory Castañeda, ken ni Belinda Ramos. Kastiman ti kuna ni Kabsat Dalia. Dear manang biyanang, siyak tay tao ang nagpaidagal itinapalabas. Nuapay akasta ti kunak at dangamin ex ko idi. Umuna nga ayat ko, ngam nagbawing iti sabali. Jak pulos nalipatan day tanga uray at nasawak. Nang runa kat mismo pa'y akasinsin ko tinagtinagan na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Dalia bakit? Umadanin ti panangipas ngay mo iti maikadwa nga anak ta. Wan nga rod Marigat anak manan nga ag-anak. Nagrigat mat ngamin ti ag-anak. Si ka ngamin, putot ka nga putot. Ay na, di ka kadiagreklamon bakit? Ta nagayatan ta adwa day ta. Ken mayat ket ti ta adda kadwa ti inauna nga anak ta. Wan angam talo lang titawan na. Naadingan nga dagusan. Husto lang, tatalo atawan aba ti tawan ti anak, bakit? Adan to pa may sa atawan ket mayadlat ta. Ken may sa kanayunem ngamin ti magna-magna. Nangruna iti agsapa, tapno ma-exercise ka. Ket nalakakan to ama ka anak. Masadutak nga rod. Nagdagsan titian ko. Si kaman mati makargaan iti ubing titian na no hang ka nga mabanog. Sapay nalukmag sa manan datoy si Kuko. Nagdagsan nga perme. Ala bakit talaga kasta? Naimbag tula no makaanak kan, tauray syakton ti mangubba ka na yun iti anak ta. Huston ti duwa nga anak ta aroy. Hantan nga nayunan. Ay ket, dependin to, bakit? Basta huston. Si katag si Kugno kayat mo. Mabit lang Dalia. Anda tao di store. Anda gumatang. Si kamot gayam na tayo ipagteri. Kaano kasi mangpag? Idi kalman, bayaw Roy. Narabyan kami asing mangpet. Aya. Ay, naimbag man ta nakabakasyon kagayam. Ay na, pimanaw kami ni pag-abangan mi di syudad. Tarimaanan da ngamin di nagabangan mi. Kani, awan mo nalaka masapulan na pagabangan. Iswa nagawid kami lang na Ay kayo na. Sapay nagngin ti abang ijay. Win nga rod. Natumpungan mi lang day nga apartment. Nalaka ti abang ijay. Hanggang i-renovate damot kanu ngamin. Kato na. Nilakay mo nga. Inkuyog mo ang nagawid. Uwan bayaw. Nagikatan iti trabaho na. Takanayon mo't madilik ti sweldo na. Iso nga, naglako-lako kami latan iti kumpurme dito yung lugar tayo. Ora. At umatan ti populasyon dito lugar tayo. Iso mayat ti ag-business dito yun. Sino nga tere? Kat ni Terry di kasinsin mo. Ay, di mang aagaw nga kasinsin ko. At day ta kamanin. Napalabasan day ta. Lagi pong pailaan. Itanam mo ka din kan lipat. Yan yaman na saan nyo ang nagkinaawatan nga kasinsin. Ang ko nga malipatan day jay. Mang aagaw day jay nga kasinsin. Traitor. Gusto ko nakmat. At dan bukod yung pamilya kan Terry. Iso lipatan mo tinapalabas. Kumusta? Insan Dalia? Katkastoy may atlata. Si kaapay nga nagawit kayo. Nagnaid kami dito yung lugar tayo, insan. Ane? Masikog ka gaya minsan. Katwa na. Oh, naimbag man. Siya kat awan pa'y anak mi kan ni Saturnino. Ni, apay ngay. Ay, jak man na mo. Awan mo, mabukol mi. Ay, karma siguro day ta kanya mo na tere. Ha? Siya kat may kaduwa dato nga anak menton. Talaga nga agpay-pay so jay bagbagada nga karma niya. Insan? Gunggo nama, tamang aagaw ka ngamin iti boyfriend. Ha? Ay, ala! Saan mo ta, insan? Anya nga haan. Aglibak ka pa lang ngamin. Makarkarma ka lang arudan. Nga maglibak ka pa lang. Agbabawi kakit di iti nagbasulam kanyak. Barang may kadata nga karma kanyam. Dusam datan, tere. Opay, matakas dyan ni Insan Dalia, uncle, auntie.
Nagsakit pa nagsasauna kanya. Apay, anya man ang timbagbaga na kan kaaya kaanakan. Inagaw ko kano nila kay kukankwana Inbagbaga na, traidorak. Isu kano nga awan anak mi kanila kay ko. Tanakarmaak kano. Ay, yan na dyan nga anak may. Bala, pagpasinsyam latan kaanakan. Among matikas dyan nga ugalinan. Wan, tere. Di mulatan ikan kanaw ti anyaman ngay bagbaganakan ka. Bayap tabagbagaan mintaw kanakan. Pasensya kayo, auntie, uncle. Nakayumot lang namin ti amo kapag patulungan. Malaksid kinila kay ko. Tada kayo ti adakarbangan na amang bagbagakan ko Taanak yukat karon. Awan mo't ngamin ti kinapudno ti bagbagana. Nga inagaw ko nila kay ko kan ko Ta nag-breakdown. Idi naramnak nila kay ko. Bala, bayam ta bagbagaan mintaw ni Dalia. Dalia, tinapalabas ket napalabasin. Saan na masapol nga ingka ung-ungkatan nga isidir-sidir. Wan mo't nga main Dalia. Makapasakit na iti ibagbagam iti kasinsin mo. Ibagbagam nga aga-agaw iti nubiyaw. Katagpay sumat ngamin nga aga-agaw. First love ko pa'y matngaro dyan nagaw na. Kula naman sana po no na ita. Inarim ka na o nilakay na ide. Ay na, amo na nga da kami ide kinilakay na, inaklon na pa'y laang. Iso nga, mang aagaw lata at awag idta. Ay, basta sarde nga maun asidir-sidirain. Kaya't mau nga idarum na ka. Ha? Wain, Dalia. Mabalin na ka nga idaraw, mitikas na nga aramidam. Isungagtanang ka, anak ko. Liklikam, tagsao iti saan nasaya at no di mo kayat ti may daraw. Mamulta ka no kaskasanaw. Nangag mo amin ngayon bagbaga natatang kan nanang, bakit? Una, apay ito lang nga kaya tapnahan ko nga mangag. Di mo sidsidiran ki insan mo Narigat ki mamulta, sayang ti kwarta. Uwan, ay na, saan ka ulit nga ibagbagamat deta? Ane ko, agsikal matintitihan ko, Roy. Ha? Ay kat, aganak ka siguro na. Ala, mapantan iti hospital bakal. Darasam nga ruda, mangayap ka niti pagluganan ta nga mapan iti hospital. Lalaki ti impas ngayon mo bakit? Nagwapo nga ubing. Ay, babae kan lalaki dagiti anak tan, Roy. Adda man ano mapal ano kaskas ano. Ha? O sino? Kat asino pa ako ma. Di mang aagaw ang kasinsin ko. Dalia, kaan anak mo. Di mo stressan ti bagim amang laglagip iti napalabas. Kat mga agaw mat nga talaga dayjay. Ay, basta mat nga talaga ti maibagay nga nagan na mang aagaw. Agpapigsa ka kidi, tapno makarwar kayo ni ti anak ta dito ospital, bakit? Auntie, iso dahitan tay anak ni Insan Dalia? Wan, teray. Ay, painit ko man tana sa papay. Ay, kitahak man, auntie? Uy, no, nag-cute mo tin nga ubing. Babae ka di, wano lalaki, auntie? Lalaki, kaanakan. Uy, no. Makapaapal mo't day dya kasinsin ko, auntie. Duwan ti anak da, idinto ta siya. Awan pa'y laang. Ay, Kurt, hagawan nyo nga kaanakan. Adyat kukway nyo nga'y mapanan titawain. Ay, nawam mo nga rud, ante. Ay, di kam samo madaanan ni ti anak. Ay, di kay mapukawan ni tinamnama kaanakan. Dumteng tulat ta dayta. Saan nagpapada, ti maadaan iti anak. Da masapa, da maladaw. Sapay ko mga rud, ta naladaw laeng, anti. Maparaburan kamin tumot laeng kuma iti anak, kakas ka ni Insan Dalia. Di na kan sitsidiran din sa mga Dalia, bakit? San mo dun sa tornilo lakay? Adalat agpasagid no kwa. Baybay ako. Oo na,
Di mo nikaskaso. Basta pakitaan lang tayo ti nasayaat. Win tano dibdib ti ibagbaga na ay syakmut lang ti marigatan lakay. Ay, kanon tumot nga ta maadaan tayo ti anak. Duwan ti anak dangam data awang pay uray may sa. Ala, saan ta mapukawan ni tinamnama bakit patyag ngagsikog kan tumot lang. Ay, sapay la kumalakay. Roy, lakay, nakatanggad akon. Kan manumatan tibulan ni baby. Mabalin manan. Ha? Mabalin man ang ti? Mabalin manan ang adingan. Anya? Ni, kunak man no kunam ahuston ti duang anak ta. Aan gaya man, I change my mind, Roy. Anya? Hanga bale, takasla hanak matunayan nga marigatan nga ag-anak. Hanak unay narigatan ije mga kaduang anak ta. Baka nalaklakan tumanan no maikatlo. Sigurado ka? Uwan nga rod. Di oray kasla agdan ti anak ta kat ayos lang. Mayat kay diatap no karo nga umapalda. Sino? Kat asino pa ako ma? Dadya nga tere isudang ag-asawa. Matay da iti apal ano kas-kasalo. Anya? Ay, adamat gayam sa bali apinsar mo bakit? Madi ati kasta. Aganak ka iti ado, tadala kayat mo paapalan. Ay, madi bakit? Ay, anya kayo matan? Amin madlakit din nga ramidak. Wrong, mistake, awang pa'y korek. Anya matanan? Lukas ta? Masikog ka manan insan? Uwan Ay, kastoy nga mino nasaya ati pa nagpusposo. Maparaburan iti ado nga anak. Ngam no jeda dumay ta nga naalas ti aramid na. Dagitay traidor nga tataw. Awan marigatan da nga maparaburan iti bendisyon. Ha? Nene, awan imbagbagak nga naganti tao Hanak manan nga ipulong kadanan ng kantatangko. Ibaga manan nga sinsidiran ka. Ay, awan imbagbagak nga naganti re. Ako insan. Sa nga pulo ti plano mi nga agbalin nga anak nila kay ko. Iso nga may katlon dati si Kuko. No maipas nga ako daytoy, ada pa iti sibin nga si Kuko. Ala, nalaka ka makarkargaan anya insan. Katuwa na! One click ati pa nagsiyak si Kuko. Ay na, imbagman. Makapaapal ka talaga. Sana all, insan. Nagmayat nga kit-kitaan jero pa na nga umapapalakay. Kasla nga kakaasi nga pirme. Apay aya, apagaayat mo apa-apaapalan di kasinsin mo dalya. Wen taure kastala ang tiwagas ko nga mang balas kanya na. Grabe mat nga menting kastada kanyak edi. Siguro iti istorya. Nagsina kayo kano idin kani sa tornino, sakbay nga inaram na ni Terry. Kung nadala ang mata, depensa da mata, ngamhang ka di. Ala, di mo lagi pan tinapalabas. Tano kasta akanayon, kasla nilatan sa tornino ti ayatam, no sana mapukaw ti sakit tinakam mo kanakwada. Anya mat data nga ibagbagamat, Roy. Katagpay sumit, at daklang arudan nga asawam, ngam di mo pala malipatan tinapalabas. Isa baybayam ita. Tikat di pamilyam ti pangibukbuk kami ti atensyon mo, saan na tinapalabas mo. Roy, lakay. Duwan ti tawon dya inaudi nga anak ta. Adingan tamanan. Anya? Kustom sam ti upat nga anak ta, bakit? Amangan no marigatan ta amang paadal kadakwada amin no adura. Ay, basta na yun anta. Di uray sa nga pulo ti anak ta katayos lang. Tingarod agbali na masakbayan dati pampanunutak, bakit? Naimbag no may paayantay da amin itinapintas ang masakbayan. Basta agtrabaho ka nga kanayon. Ag-overtime ka no kailangan. Dalya, Basta kayat ko pati agsikog. Ado nga anak ti kayat ko. kaya't munsamot la apa-apalan di kasinsin mo. Isuakas ta ti ibagbagam. Haan mata. Basta kayat ko nga ti ado nga anak. Ag-anak tayo ti ado. No kasta,
Mangampon kayaw, iti ibilang yung nga anak yaw, kaanakaan. Unang kan, tani, mapanang titawan. Ang gumawa mula anak min kan ni Dakay. Ay, katuan Da kayaw ti makaamaw ti ray. Mayat matkit day, tapno adamat ten agbalen nga anak yaw. Uwan nga rod, Uncle. Kailiw kung ti maadaan iti anak. Naimbag ni Insan Dalia, tagsasaro noon, dagiti anak na. Madanaganak nga raw, di madagsardegan nga aganak di kasinsin maw. Pagsasarunuan damot ten dagiti anak da. Makapaapal nga rod, Uncle. Una, saan damot tabak nang naimbag no mapagadaldan to amin dagijay. Nagagatmat ni Bayaw Roy. Malaksid istambay kan sa dot tay saw, Uncle. Uwan mo't kadi Day tamay ti pagyamyamanak ta nakatumpong ni insan mo iti nagagat nga asawa. Ne, agitulod ka manan iti estudyante Insan Dalia. One man insan, nag-ado da nga itulod ko niya. Wen nga rod. Pito amin ang nga anak yo. Dinto tada kami, may sala ti anak mi. Di ampun me ko na ma. Anak yu ayang mat da kat ampun yu lang mat. Kwa. Agraraman kamat nga ag anak mat. Pito dagiti anak min, anda pa'y talo nga isikog konto. Ay, no kasta. Talaga asa nga pulaw, ti kayat yung anak, Insan. Wala. Adan to ti engineer, doktor, nurse, maestro kan maestra. Adan to attorney kan pulis, kan adan to siguro negosyante. Ay, mayat to ti biyag mi nga ag-asawa ta. Ado ti anak mi nga mangtulong kanya me. Ay, mayat Insan. Talaga mayat Ado nga ron ti umapapal kanyak, ta ado kano ti anak ko. Nasayata da kandalia. Ay na, jaya sa awam. Na disgrasya tilugan. Ngayon maneho na. Anya, Ay, apaw. ayan ni Roy ngay. Kumusta iso na? Intaray da ka daw ni dya ospital. Isukan nula ang tinadisgrasya. Tawang karga tilugan. Ngayon maneho na. Ay di na disgrasya. Anya! Apay nga kastamat ng tinagtungtong pala, Maroy. Baldado ka matan. Uwan nga ron. Awanan. Diyan makatrabaho, bakit? Kasano kami ngayon kadagiti anak ta? Sapay pito da. Pasensyakan. Diyak ninamnaman na diyan mapasamak. Kanjak nagayatan. Isa pasensyakan, bakit? Ayan na kita anak ta, bakit? Ay, adadaman na niya kasaran, ha? Imawag nga ro diya kumarek. Aglalaban da ka naman na nijay. Nabarbatak da ka nung amin. Anya, ayaw na yan na kita anak ta. Ay, problema matagi diya nga anak ta. Agkakabsat da nga maglalaban da basta mabartak da. Bakit? At jay matburidak nga anak ta, masikugan. Anya, 16 latitawan na masikugad. Wan nga roda. Tinulad na, nagijay babay nga kakabsat na nga nagsasapa nga nagsikog. Oh, sakit ti ulo mat dagita nga anak ta. Pasensyakan, bakit? No, sa anak ko nagbali na balda daw. Nalabit. Naipaayakin na itinapintas sa masakbayan. Ay, anya nga rod ngay, talaga nga kasta. Nag-adu damat ngamin. No amok ko mga kasto ti pagbanagam. Uray may sawan no duwa ko malaang da anak ta. Iso nga adamat basol ko lakay. Insan Dalia, umay kayong tunumalum tagblo o di anak mi. Ah, ne, apay nga ag-blow out, insan. Nakagraduar nga minon iti kuleyo, kas inhenyero, Insan. Aya, ay, imbag kayo pay. Nakapaadal kayo iti anak yo. Uray may sadya ampun nyo ngam nakalpas iti panagadal na. Ngam da kami.
Apay nga ngagsangit ka, insan. Kasano, pasigmat nga walwal na gaya anak me. Nasursuro dati nagbisyo. Kat nangitim at babay nga anak me, nasa padangan na kaya sa asawa. Ay, kas jemat nga men tinagbanagan siya asawa. Iso nga nabaybayan mi nagiti anak me. Malaan na, sana bahal insan. Taadudang anak yun. Da kami ngay, may salangarudan, ampun pay. Ngawan ang pasigmat nga sakit ti ulo ti itadda. May stress sa kanya da insan. Aywan, sorry kasinsin. Ha? Apay insan, ayat ikikit daw mi ti sorry. Sorry, tapi nagsasawang kay kakasakit idi. Kunak nga si kati paapalak idi. Ngams, ay na, syakmat ngayam ti umapapal kanyam itatan. Sorry nga talaga, Ensan. Ala, bye-bye amon day chay kasinsin. Awan kanyak day jayon. Awan, uray may isa kadagiti anak ko, tinakalpas iti panagadalda, tanasapada na ibarkada. Banag apakais-stress ak ita, nasakit ti ulo ti papaida. Ngam ikarkararag kulat na asapay lakuma, tama kami ristan tumitlaang katagbalbaliw dan. Kat timot kasinsin ko, mayatan ti biyagday ti asawa na, napintas kandakkelan ti balayda. Tajay ampunda nga inhenyero ti nangaramin. Alakastan, ti gayam mo, Dalia. Alagagayam di taman ng tinagpatinggaan day takapadasan, ti may sagayam di ti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos pare ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagni na iti tunggal maysa.